Pozdrav, ja sam Ivan Kelava, strukovni nastavnik kuharstva u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Osijeku. Danas ćemo se baviti pripremanjem jela od žitarica. Prvo jelo koje ćemo napraviti je jednostavna zobena kaša sa voćem i drugo će biti salata od ječma. Zdravu prehranu treba planirati. Ne samo od kupovine, nego i trebamo planirati vrijeme kada ćemo neki obrok napraviti. Obzirom da je zajutrak jedan od tih bitnih dnevnih obroka koji često zanemarujemo, mi ćemo danas napraviti brz i zdrav i jeftin zajutrak, zobenu kašu. Današnju zobenu kašu pravit ćemo na bazi bademovog mlijeka. Međutim, obogatit ćemo ju malo sa različitim voćem. Unutra ćemo dodati bananu, dodat ćemo jabuku, borovnice i dodat ćemo šipak ili nar. Međutim, i masnoće su nam također vrlo bitne u prehrani. Stoga ćemo mi kao masnoću upotrijebiti lješnjakov maslac. Postupak pripreme jela je vrlo jednostavan. Za početak stavit ćemo bademovo mlijeko u posudu. Upalit ćemo štednjak i dodat ćemo zobene pahuljice. Dok se kuha zobena kaša, počet ćemo sa pripremom ostalih sastojaka. Bananu ćemo oguliti i malo ćemo ju usitniti, odnosno napravit ćemo kašu kako bi se što je moguće bolje povezala sa našom zobenom kašom. Jabuku ćemo oguliti. Oguljenu jabuku ćemo naribati. Za sve ljubitelje cimeta, čokolade, sad je pravo vrijeme da dodamo te namirnice. Možemo ih dodati ovdje u ove jabuke pomiješane sa bananom ili možemo taj cimet ili nekakav drugi dodatak dodati ovdje u zobenu kašu. Pripremit ćemo si šipak. Nakon što smo skuhali zobenu kašu, to ćemo vrlo lako prepoznati. Znači, ona će imati odgovarajuću gustoću. Gustoću možete podesiti sami po sebi. To je isto kao i čokolino. Neki vole malo rijeđe, neki vole malo gušće, tako da količina zobi koju ćete si dodati u vaše jelo može varirati. Zob ćemo pomiješati u tu kašu. Jelo je manje više gotovo. Ono što trebamo jest dodati borovnice. Dodat ćemo malo šipka. U ovom maslacu nema nikakvih dodataka. Ovo je znači čisti lješnjak i kao takav je savršena namirnica. Uz ovakav zajutrak za početak dana, pa mislim da nijedan dan ne bi trebao biti prevelik izazov. Drugo jelo koje ćemo danas napraviti je salata od ječma. Ječam smo prethodno skuhali i preostalo nam je samo da narežemo kisele krastavce, papriku, ljubičasti luk, usitnimo bućine sjemenke i očistimo šipak. Nakon što smo oblikovali svo povrće, nema neke velike termičke obrade, sve sastojke ćemo samo pomiješati zajedno sa ječmom. Za početak dodat ćemo kisele krastavce. Potom ćemo dodati žutu i crvenu papriku, luk i bućine sjemenke. Bućine sjemenke smo namjerno izrezali na malo krupnije i sitnije komade, čisto da daju nekakvu bolju teksturu. Sve sastojke ćemo lagano izmiješati i salata samo što nije gotova. Začinit ćemo ju sa bućinim uljem, malo limunovog soka, malo vinskog octa i sve ćemo izmiješati. Ovako pripremljena salata odlična je za transport, što znači da ju možete ponijeti sa sobom i na posao i pojesti ju za užinu. Neposredno prije posluživanja idealno bi bilo kada biste u tu salatu dodali očišćeni šipak. Jednostavno, brzo i zdravo. Ne može biti bolje.